abantu barimo barasubira inyuma, abantu barimo barasubira inyuma, bari kubaramuvamwo bakagenda gusambana n'Imana yarabakuye mu busambanyi, mbese bagasubirayo, abandi bakabindyarya bakaguma banywa inzoga bishije, bagasambana bishije, mbese abakiba, abajura bakiba. Yesu nashimwe cyane. Itorero ry'Imana Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo cyo Kuvayo igice 20 ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Yesu nashimwe cyane. Ino jambo ndabazaniye nawuhaye umutwe uvuga ngo ntiwemere gusubira muri Egiputa kandi Imana yari yarakuvanyeyo. Amen. Ntiwemere gusubira muri Egiputa kandi Imana yari yarakuvanyeyo. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo, ndagushimiye ukuntu uwera Mana n'icyubahiro wongeye kandi kongera neza. Data wa twese uri mu ijuru, ndasengeye umuntu wese, haleluya, agiye kumviza ubutumwa bwiza, bagire neza Mwami, ubane nabo, haleluya, imitima yabo yoroshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjiye muri bo, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti, ndirukanye imyuka yose mibi, ndirukanye Satani n'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndahamagaye umwuka wera, maze Data wa twese aze, Data wa twese nasame na wavuge kugira ngo abure ubwoko bwawe. Urakoze Data wa twese, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ntidutinde. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Amen. Reka manze mpagarikire hano. Iyi ni Imana irimo irivuga. Amen. Ngo nduhoraho Imana yawe. Amen. Ngo nduhoraho Imana yawe. Imana yawe wa mukobwa we, Imana yawe wa musore we. Amen. Imana yawe wa mugabo we, Imana yawe wa mama we. Ngo nduhoraho Imana yawe. Amen. Imana yawe, haleluya, ngo yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Iyi Imana yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Muri Egiputa ni hehe? Ni hahandi wari ubohewe mu byaha, ni hahandi wari murakubitwa n'ibyaha, haleluya. Ni hahandi waruba ata numwe yagutabara, ariko Imana yo mu ijuru iza kukugobotora, igukura mu maboko y'abagwanizi bawe. Amena, haleluya. Iyi Mana yaragukunze, iremera iraza kukugobotora. Amena. Ikuvana mu maboko ya Satani. Ego, ukuntu wari uriho mwene data, wari mu buzima bubi bw'ibyaha, ariko Imana iragufata igukura, haleluya, igukura mu maboko ya Shetani. Satani yaragukoresha uburyo butandukanye, yaragukoresha kabisa, wari umuja wa Shetani. Imana tugiye neza. Ngo nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Amena. Mu nzu y'ubuja. Buriya Yesu Kristo yaraje anga mu isi kugira ngo akure abantu mu nzu y'ubuja. Amena. Yesu Kristo yaje gupfa, amena, kugira ngo wewe warubohewe mu nzu y'ubuja usohoke. Amen. Buriya ino si yari umwijima, nta muco wari uriho. Amen. Nta muco wari uriho, ariko Yesu Kristo aremera, aritanga, aramanuka hano mu isi kugira ngo abere umuco isi. Amena. Maze babandi bari mu nzu y'ubuja, maze abakure mwayo mazu y'ubuja. Amena.
ngo ni Imana yawe. Haleluya. Ni Imana yawe, niyo mpamvu yemeye iraza gupfa. Ni Imana yawe mwene data. Haleluya. Umwami Yesu yaje kubera wowe, yapfuye kubera wowe. Haleluya. Ni Imana yawe wa mugabo we. Niyo mpamvu ivuze ngo nduhora Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Amen. Tumanuke gatoya. Hano havuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Amen. Haleluya. Rino jambo ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Amen. Buriya ko umwami Yesu yakugobotoye. Amen. Akagukura mu maboko ya Shetani, akagukura muri ya nzu, mbese mu nzu y'ubuja. Umwami Yesu ntashaka ko hagira izindi mana umubangikanya. Amen. Ntabwo akeneye ko hagira izindi mana uja gusaba, uja gusenga. Amen. Ntabwo ashaka ko hagira ibindi wojamwo, kandi yaramaze kugukura muri Egiputa. Amen. Nukuri umwami Yesu ntako atagize. Amen. Yaraje hangaha mwisi kugira ngo buri muntu amenye ku muco. Haleluya. Wamurasiye. Umwami Yesu yaraje hangaha mwisi kugira ngo buri muntu amenye ku muco wamurasiye. Yamara abantu bagendera mu mwijima. Mu mwijima. Hari bamwe bamwemeye, hariho n'abandi bamwanze. Kandi n'ubu baracamwanga. Mbese benshi baracamwanga. Ntabwo bashaka ko ababera umuco. Barimo barakunda umwijima kariwo ubayobora. Ngo ntihakagire izindi mana umbangikanya. Iri ni jambo riko yabwira umuntu Imana yagobotoye. Iri ni jambo riko yabwira umuntu Imana yakuye mu maboko ya Shetani. Iri ni jambo rimwe rabwira umuntu yemeye umuco kumubamwo. Iri ni jambo, haleluya. Iri ni jambo riko rabwira umuntu yavuze ati nukuri ndamwemeye. Amen. Mukobwa ntakagira izindi mana uyibangikanya. Musore ntakagira izindi mana uyibangikanya. Mumama mupapa ntakagira izindi mana uyibangikanya. Amen. Haleluya. Tumanuke kandi gatoya hano hepfo. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kwisi canke mu mazi yo mu biyaga. Amen. Subiremo. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kwisi canke mu mazi yo mu biyaga. Umwami Yesu natugire neza. Ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe. Amen. Aya n'amagambo ariko arabwira umuntu wese Imana yagize iki yakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, abakwiye gutera intambwe. Abakwiye gutera intambwe kugira ngo agume muri ya nzira arimo. Iyo nzira yo muri Kristo Yesu. Ntagire iki, ntataruke ngo ayivemwo ngo agende gusenga izindi mana. Buriya iyo umuntu yemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, aba yemeye nyene kuguma muri iyo nzira. Amen. Aba yemeye kuguma muri iyo nzira. Ariko abantu benshi bamwe na bamwe barimo baragira iki, barimo barava muri iyo nzira, barimo baraja mu yindi nzira. Amen. Yesu Kristo natugire neza. Abantu barimo barava mu nzira ariyo Kristo Yesu bakaja mu yindi nzira yo kubarimbura. Bakaja mu yindi nzira yo kubarimbura. Abakristo ubu ntago bagishaka kuja mu ijuru. Usanga gusa bariko rayivuga ku munwa gusa, ariko mu mutima bitarimwe. Niba umuntu yumva ko ashaka kuja mu ijuru, ni kubera iki? Adashaka kurirondera. Ni kubera iki utarirondera niba ushaka kuja mu ijuru? Amen. Ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe. Nimuze mwese. Muze.
mwene data uri muranyumviriza, wewe urashobora kuba n'ukuri uri muranyumviriza, sibyo? Ndakwiginze kubw'imbabazi z'Imana, ukwiye gushira umutima wawe iyo uri kuraja, ukwiye gushira umutima wawe iyo uri kuraja, kubera ko hano mw'isi turabashitsi, buri muntu azagenda ava ku isi agenda. Rero mureke kwiyumvira cyane ku bintu byo mw'isi, ahubwo nimwiyumvire ku biri mu ijuru, kubera ko ariyo muri ko muraja. Amen. Ibintu by'isi ugukunda isi bibavemwo, mureke kwinjiza isi muri mwebwe, kubera ko umuntu akunze isi ntashobora gukunda Imana ngo bishoboke. Amen. Mukwiye kumenya ko umwami Yesu mbese yaje kubera mwebwe, mukwiye kumukurikira ataburyarya barimo. Amen. Ntimube nk'indyarya zimuvuga ku munwa gusa, yamara mu mitima yabo Yesu Kristo atarimo. Amen. Abantu barimo barasubira inyuma, bari kubara muvomwo bakagenda gusambana n'Imana bakuye mu busambanyi, mbese bagasubirayo, abandi bakabindyarya, bakaguma banywa inzoga bishije, bagasambana bishije, mbese abakiba, abajura bakiba, n'abandi bajura rero buzuyeho ubu ngubu barimo baribisha iminzani. Abantu basigaye bakata iminzani kabisa, bakayikata bagaha abakiriya babo ibidakwiye. Yamara bene data, uri karakora ibyo wese aramenya n'umujura, kandi ijuru ntafite atihanye pe. Umuntu akwiye kumenya ko ari mbese ko ari mwaraja mu ijuru, akirinda ibintu bye byose byagira iki byamwanduza. Amen. Kino gihe abantu ntabwo bagishaka gusa nk'uko Imana yabaremye. By'ukuri abantu barimo barisiga za mokorogo, ya mavuta atukuza. Usanga abantu barahinduye isura, wabareba ugasanga afite amabara ngahe, abandi nabo ugasanga baricishije mu byuma basa nk'abazungu, abandi nabo ugasanga barisiga amavuta abakuraho, mbese ubugwara uko Imana baremanye, ugasanga basukundi kuntu. Abo bose barimo baranyura mu zindi nzira, ntago ari inzira ariyo Kristo barimo baranyuramo. Niba ubona ko Imana urukuba yaguhaye atari gugifite, uko ufite ibindi wishize ko, nta nzira ya Kristo uri muranyuramo, urimo uranyura mu yindi nzira yindi. Haleluya. Amen. Abantu ntabwo bagikenera kwigumira uko Imana yabaremye, mbese imisatsi yabo ntibakikunda, mbese abantu bariyanze kabisa, bariyanze. Ubu mbese ubu baragenda kwireba bakabona si beza, ugaca usanga bafashe imisatsi yabo bagize iki, bari kwayishira ko bya bivuta bigira iki binyereza imisatsi, ngo bashaka kugira iki, kuko kugira imisatsi nk'iy'abazungu. Ngereka ndakubwire mwene data, ubwo n'ubwibone uri ufite. Umuzungu Imana afite uko yamuremanye umusatsi wiwe kabisa wa naturere, mbese woroshe unyerera kurya nyene, niko Imana yawuremye. Rero nawe urimo urashaka kwigira nk'uri Imana ariko yamuremye, wanga ko Imana yakuremye, ngo urimo urashaka ibitazigira bibaho, urimo urashaka ibitazigira bibaho kabisa. None mwatuje mukaguma mu nzira ya Kristo kabisa, mukaguma mu nzira ya Kristo, mukareka kugira iki, mukareka gutaruka ngo muje mu nzira yindi atari ya Kristo. Abantu barimo barireba iminwa, nimba basanga afite iminwa minini sindabizi, ariko nubwo Imana yuba yaraguhaye umunwa munini niko yabishatse. Mureke kugira iki, mureke guca mu yindi nzira ngo muriko murashaka ngo iminwa yanyu igira iki ibe mitoya. Abandi nabo ugasanga baragiye bakubita inshinge kunyo ngo bashaka ngo bagire ibibuno binini. Ese ibyo bibuno ubigira uzabijana he? Ibyo nibyo ejo bundi uzasanga uri mu kaburi, byashongorotse byose byagiye byariwe n'urunyo. None nibiki biriko birakugora? Wagumye muri Kristo Yesu
kariyo nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko atawundi umva ntawe uzaja kwa data Yesu Kristo atamujanye. Ubwo bwibone mwabushize hasi mwabiki? Inzira muri ko muranyuramo kari inzira yo kubarimbura. Hariho rero abandi bantu bagira ngo bari mu nzira ifunganye, yamara bari mu nzira yagutse. Hariho usanga imisatsi yabo ngo bari bayifungeje, urasanga bafashe ikindi gishatsi bashize ko ngo ni kibano ngo icyo kirafu. Ubwo bwibone n'ubwiki? Ubwo bwibone ufite n'ubwiki? Ni kubera ikuri kuremera gukora Satani ugakorera n'Imana. Wakorera Imana imwe, korera Imana imwe, korera Imana imwe, ngo ntakagize izindi Imana mu mbangikanya. Iyo uri murashirako ikintu cikibano mu mutwe wawe, nubwo uba ufite umushatsi wa naturere, ugaca ufata ikibano cy'igishatsi kindi ukabanikaho, urumva ico kindi ni ya Mana uba ubangikanije n'Imana wakurikiye. Kuko ico kintu ni kintu ca Satani wishizeko. Mbese mwakwemeye kuguma uko Imana baremye, mugakunda iyo misatsi ya nyanatirere, mbese mukayikunda nk'uko Imana yibahaye, niko iki muyanga mugashaka mbese kwirimbura mwe buganye. Yesu nashimwe. Nukuri ibyo muri ko murakora ntago binezereza Imana. Niba uzi ko uri mu nzira yo kuja mu ijuru, wari ukwiye kuyigumamwo by'ukuri, ukareka gutaruka, kuko aho ngaho utarukiye ni mwirimbukiro. Haleluya, ni mwirimbukiro. Mukwiye kwicara, amena, mugakunda uko Imana yabagize ba mama, bakobwa. Izo myenda kabisa zidahesha Imana icyubahiro mukazireka. Ubwo bupataro mwiyambika kandi Imana itemera bambaye ipataro, mukabireka by'ukuri. Iyo wambaye ipataro uvuga ngo uri umukristo, ntago uba urimwo uranyura mu nzira by'ukuri ifunganye, uba uranyura mu yindi nzira yiwawe bwite, ntago uba uri uranyura mu nzira ifunganye. Kuko inzira ifunganye iragoye, amena. Inzira ifunganye irafunganye nyene. Umuntu ari mwaranya mu nzira ifunganye, ipataro ntiyambara. Urumva, ipataro ntago yambara ari umugore, ipataro ntiyambara ari umukobwa. Akwiye kumenya ko ari imyenda umukobwa akwiye kwambara biberanye yiwe nyene Imana yamugeneye ko yambara. Amen. Ndababwiza ukuri bene data, ndababwiza ukuri, abantu muri ko murambara ibiperike mu mitwe, mwisiga amarangi ku munwa, mwisiga mucagagura ingoyi, mbese musiga inzara, mwisiga za mukogo na kanta n'ibiki byose. Ndababwiza ukuri, ntabwo muri mu nzira ifunganye, muri mu yindi nzira. Muri ko murafata muri ko muragira iki nk'ijambo rivuga ngo ntukagire izindi Mana umbangikanya. Ubu uri murabangikanya. Uri mwakorera Satani nk'uruhande, uri mwakorera Imana nk'uruhande. None mwene data, urazi Imana yo mu ijuru ntishobora kugutwara mu ijuru ufite igihande kimwe uri murakoreramo Satani n'ikindi gihande murayikorera. No, Imana ishaka kuyikorera kabisa, kuyikurikira. Naho ubundi bamwe muri ko murakurikira Satani nk'iki gihande, iki gihande naco mugakurikira Imana, ntago ari byiza rero. Ngo ntihakagira izindi Mana mu mbangikanya. Nimba uzi ko we ufite iherena n'isheni mu izosi, uramenya ntabwo uri murakurikira Imana nyamana 100%. Mwariho uruhande rwa Satani rukikuriho mwene data, hariho uruhande rwa Satani rukikuriho, bigeze vuga kuri kurabangikanya. Reka ndakubwire ngo niwemere kunyura mu nzira ifunganye. Amen. Niwemere kunyura mu nzira ifunganye. Niba uri umusambanyi uri murabangikanya. Haleluya. Niba uri ndyarya uri murabangikanya. Icyo cyose ukora kitanezereza Imana ubu uri murabangikanya. Amen. Imana itugire neza. Rero ngandiko ndabwira umuntu ari mwaranyumviriza, wewe wakunze isi, warakunze isi nyene, ariko gusa icyo nakubwira wari ukwiye guhunga isi, kuko
ubukundi isi ntashobora kuja mu ijuru ngo bikunde. Ubukundi isi iba yibereye mu mutima we, ntashobora kuja mu ijuru ngo bize bikunde. Amen. Iyo mwandiko nabwira umuntu ari wese ari karanyumviriza, amen, nimunyure mu nzira ifunganye, mureke kubangikanya. Ikintu cyose mu gikora cya Satani mukireke, mbese mukireke kugira ngo mukorere Imana yonyine. Mukorere Imana yonyine. None nimba ku ruhande rumwe muri kumakora Satani, urundi hano mugakorera Imana, ndakubwiza ukuri, yemwe cyagura umwe wenyine aho ari uzakorera. Byukuri ureke kuvangatiranya, kuko Imana ntibyemera. Imana ntabwo yemera umuntu uko akorera Satani ngakorera n'Imana, ntibaho. Mwebwe muri kumurakorera Satani ngakorera n'Imana. Birababaje ko umuntu avuga ko ari mwaja mu ijuru akaba gigendene ikintu cy'igifeki ku mutwe we cy'igishatsi ngo ni giperike cyangwa se ngo ni gikofero cyo gufuka umushatsi wiwe kabisa. Ubavuga ngo umukristo nyamukristo yakiriye Kristo ngo afite umuco muri we, ntagabangikanya, ntabangikanya bene data. Haleluya. Buri muntu ari mwaranyumviriza, reka nakubwire ngo mukwiye kwihana neza mukiri bazima. Nimwihane neza mukiri bazima, mwihane kabisa. Becitwa uyu munsi, uyu mwanya two turavugana, nimba uzi ko ari ikintu ukishiraho cya Satani, wari ukwiye kugisubiza Satani. Reka ndakubwire ngo nyuma y'urupfu nta kwihana kuriho. Wewe uri muranyumviriza, nyuma y'urupfu nta kwihana kuriho, kandi wari ukwiye kwihana wicitwa uyu munsi. Ubu ngubu kubera ko amasegonda mu yandi masegonda ntuzi ko buri kiri muzima, mu minota isigaye ntuzi ko mbe nta na kimuzi, mu masaha no mu no ku munsi wose ntaguzi ko umunsi wose uri burangize. Niyo mpamvu ukwiye kurekana n'ibya Satani ukabiheba by'ukuri, kubera ko ibyo mukorera hamwe isi byose muzabibazwa. Kandi ntabwo uzavuga ngo pasiteri wanjye ngo niwe yanyoheje. Wapi? Umuntu ku giti cye azabazwa ku giti cye. Nazavuga ngo umugabo wanjye ngo niwe atungo nambara ipataro kubera yari munezeje. Reka ndakubwire, wewe ku giti cyawe niwe uzabazwa, kandi ntabwo uzabazwa ku iby'umugabo, uzabazwa ibyawe. Ndakubwiza ukuri. Yemwe washaka uryandike muri kalendari ye, uzabazwa ibyawe, ntuzabazwa iby'umugabo wawe. Rero ndakubwire, niba ari kora babesha ngo mwambara ubumini, ngo mwambara ububana, ngo mwambara ubupataro, ndababwiza ukuri, yemwe barimwo barabatwara ikuzimu neza. Abagabo bari koragura ubushende mu izosi n'amaherena, yewe ndababwiza ukuri, ibyo n'ibyigwamana muri ko murishirako. Kandi ndakubwire mwene data, uzabazwa ku giti cyawe, ku gatwe kawe niwe uzabazwa. Umugabo we ntagaza kukubura nacagiye ngo ninjye namubwiye ngo abikore. Wewe Imana yaguhaye ubwenge kandi ukuri uguma wigishwa ukuri, ariko waranze kukwemera ukuri, ahubwo wemera ibinyoma ko ibyo bikwinjiramwe bikakuyobora. Waranze kuyoborwa n'ukuri, muri ko murayoborwa n'iki? N'ibinyoma. Reka ndababwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Reka ndakubwire mwene data, ntabwo uzaguma ku isi yamani uri kuraja, uri muragera kuki kurupfu. Urupfu shaka urambe, ugira imyaka 100, ugira imyaka 40, amaherezo n'ugupfa. Rero wari ukwiye kugira iki? Wari ukwiye kwemerera Kristo, ukagendera mu nzira za Kristo. Amen. Mukareka kugira iki? Kubangikanya. Mukareka kubangikanya, kubera ko abangikanya bose ijuru ntabwo afite. Mureke gukora Satani, mureke muri kwafata mugakora Satani mugakora n'Imana, ibyo ntabwo bijana, ntibijana. Warahisemwe Yesu.
Amena. Guma muri Yesu. Reka gutaruka, reka gutaruka. Reka kuba inzererezi, reka kuzerera. Witwa ngo uri umukristo. Reka kuzerera mwene data. Wari ukwiye gukizwa neza. Injiramwo hariya muri Kristo. Injiramwo hose, umubiri wawe wose. Amena. Ja muri Kristo Yesu. Umutima wawe wose jana muri Kristo Yesu. Mureke kuza muzerera muze mu nkazamayibobo. Nkazamayibobo kabisa zivuga Yesu ku munwa ariko mbese batinjiyemwo batarimwo. Ntago ari byiza. Umwami Yesu aje vuba azanye ingero kandi aje guhemba no guhana. Haleluya. Aje guhemba no guhana. Umuntu wese afite ugutwi niyumve icyo mukabwitorero. Umuntu wese afite ugutwi niyumve icyo mukabwitorero. Bene data, abaneko bafata ubusuko bagashyira mu mitwe yabo ngo ariko yagira iki, ngo ariko bamwe barivugisha ngo ntago nshaka umusatsi wanjye usambagirika, reka nishyire mu dusuko, hanyuma ngo njyame. Mama reka ndakubwire. Niba ku murango niba uguma wigeza ukaguma usenga wigeza no mwijoro ubukwiye kubikora. Ntago ari ukwiye kugira iki, kwikoza ibyo wishakiye, kubera ko urupfu ruza giturumbuka. Mwari mukwiye gukizwa, mugakizwa no mwijoro. Mugakizwa no mwijoro, mukaba Kristo mukagwa muri umuco no mwijoro. Ntaje kuvuga ngo ngiye kuryama ngo imisatsi yanjye ngo yasamagiye igasambagirika. Hakuwa buri juru kubera ico gisuko ntiwakwemera iyo misatsi yawe ikasambagirika. Ni kubera iki muri ko muremera iby'isi bikabanyoha. Ni kubera iki muri ko muremera ibintu by'isi bigatwara imitima yanyu bikabakura mu Mana. Ni kubera iki muri ko muremera isi ikabamira. Reka ngenda abwire bene data, nzababwiza ukuri. Abaga muri ko murambika miregezo, mwebwe muri ko murambika miregezo mukabara imyenda itabakwiye ukamengo mwisoko imyenda ikwiye yarabuze. Reka ndabwiza ukuri, ibyo byose mubikore muzi ko muzabibazwa kandi ubwo buntu mwiyambika naje umuzinjiramwe mumeze uko. Abantu muri ko murigira amaderede ugasanga mu misatsi yawe ukamengo murabasazi. Ndababwiza uko ibyo byose muri ko murikoza ijuru ntago muzinjiramwe mutihanye. Kandi ndababwire, ibyo byose mwikoza muzabibazwa. Ikintu cyose uzi kwikura kwera mu isi uzakibazwa. Rero wari ukwiye umunyabwenge. Amen. Wari ukwiye kuba umunyabwenge maze ugakora iby'Imana ikeneye, ugakorera Imana kweri utagize iki, utabangikanije. Amen. Mureke kwazamayibobo kabisa z'abakristo, abamayibobo z'abakristo. Haleluya. Mukwiye kumenya ko Umwami Yesu yaje ahangaha mu isi gupfa kubera wowe uri muri kozi ibyo wishakiye. Niba waratuje akanwa kawe wemeye Kristo, wari ukwiye kumwemera wese, ntumwemere igice. Ntumwemere igice. Amen. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Ndakwinginze urikurikirane Mana kugira ngo Umwuka Wera arikwera akazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabaha umugisha.